I le suafa le tama ma le alo ma le anganga pa ia. Ia fatasi le ali ma o tou. Ia fatasi o ia ma ua manu faifu mai langi pe o tala ringo ai pura inga salvanasi. Le ua tātou fisina fai le angalele ma le angalofo le tua. Samoa le tulanga whalupe a mese fore tātou e kāresia. Whātalo whaatu le swafa manu malo Yesu Keriso. Le na toi tu manu malo ma e nauti. Ile nei a sa ua tātou te patipatia whātasi ma Samoa ma le lalolangi a toa. O le aso salo na wha o le e seta. O le nei a sa whawau pea le tātou anganga o le ori ma le fia fia. Ono o le toi tu manu malo o Yesu Keriso. Le nei voi a sa lo o tofaina le kālesia o au e whapitoa mo tātou talusanga. Tātou tatalo whapitoa mo tofinga o le kālesia. Tofinga mo mātou tangata whatau waaro au auna le ala tofinga le kālesia ai tātou tatalo foi. O nisi foi tātou ainga. Nisi foi o loo mawhauwhau. No fia au wai ma fia filifinia le ala o le whaoletanga ala le au naunanga i tofinga o le kālesia. Le nei vai asa e whapitoa tele mo Australia ma New Zealand me se foi tātou atu o Samoa ma le Pasifika na aso le Anzac Day na aso tātou te whamaluina ai foi lātou o toa. Fōina lātou soifua ma tautua au wāse manuia mo tātou malawa e tātou te mobori whātasi ai tātou tauranga whawhatai i le nei tauranga pa ia. Ia e tātou le iosia tātou tauranga sa moai ma se tātou ainga le muai tātou whamauralo luma le atua. Tātou tangata vai ma tangata se. Tātou te tangi atu i lona alofa mo tātou i nei au ngā tātou e whamamaru le nei misterio pa ia. O te tau i le atua, o le onan manauma, ma o tau soe, o matuang salava i au mawhauwhanga. Ia upu, ia miangana o whaia, ma tāwha i oina o le whaia. O wang sala, o matuang sala. O le mea leo te o le atua i a Maria pa ia, tau pōpea, ia ua ngenu manao pa ia uma, ma o tau soe, yo tau tāsia au le hii o tātou atua. Ia rofa mai a te tātou le atua le onan mana uma whamangana mea tātou ang sala, ma watu tātou i le ola e whaavavau. Yeah.
tātou te talo. Le tua mamana e mo le soifua whaavavau. Fo ai mai a mātou le malo si fo mo le loto tele o ke wiso. O lo mātou leo leo mamoe. Mai e tai tai mātou ina ia mātou mafuta ma le au pa i le langi. Le wa soifua ia ma pule fatasi ma oe ma le anganga pa ia. O le tua mo le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. O Yesu le sa fai mai ele tusi. O le mea le nei ua whalea o ngā ina e o tau tufunga whai whale. Ua avea o ia mamatu li manu o pito o lua. I lea I lava se tasi. Ua iai le ola. I lea I lava se isi ngoa I lalo le langi. Ua fua ina mai I tangata. E mawhai o na whao langi na ai o I tātou. O le upu a le ri. Lea tuai whaatai.
mana la koine tukunga pai pale. Wapainea mama atuli manua piso walunga. Wafainea mama atuli manu au piso alunga. Wafainea mama atuli manu au piso alunga. Mana la koine tukunga pai pale. Wapainea mama atuli manu au piso alunga. A reading from the first book of John, chapter 3, verse 1 and 2. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Please be upstanding for our Lord. Folanga malevangaria paiana tusia e Ioane. Levangaria Ioane no mtaku sifulu
fola mai le fai pusifu ma le tasi, whangata mai le fai pusifu ma le vali. Ko le matua, e tu atu le leo maa moe le lei o lona lava ola o maa moe. O au o le leo maa moe le lei. E tu atu le leo maa moe le lei o lona ola e su ia i maa moe. A o le au auna e le o le leo foi o ia. E le ana le lafu maa moe. Wa wa ai atu o ia i le luko wa sau. O na lafu a i lea e ia o maa moe ai sola. O na pu e lea o maa moe e le luko ma faa sala la uina. E sola le au auna au wa o le au auna lava o ia. E le manatu foi o ia i maa moe. O au nei o le leo maa moe le nei. Wa o iloa au maa moe. Wa iloa foi au e au maa moe. Pei o na sile fi au e le tama. Ma o iloa le tama. O te tuina atu foi lo wola e sui ai maa moe. Wa ia te au foi isi maa moe e le o i le nei lo toa. E te tau ona o taitaina mai o i la tau foi. E whaalongo foi la tau i lo leo. O na tasi ai lea o le lafu maa moe. Ma le leo maa moe e to tasi. O le mea lea. E alofa mai ai le tama i a te au. A wā o te tuina atu lo wola. Ina ia o toe tu, ina ia toe au mai ai. E le ai se tasi na te ave e sina mai i a te au. Ai peitai o au. O te tuina atu e au lava. O ia i a te au le pule e tuina atu. O ia te au foi le pule e toe au mai ai. O au maua le nā poloa inga mai lo utamaa. O le tala le lea le alii. Very good voice. Who told you to come to sit there? Who? Very good. Okay. Where's your family? Where they sitting? Fasi number 5. Au ni fasi yang ikaw may kipe ako. Look. Okay. Wait for the ngo. What's your name again? Rafael. Okay. Do you want to become a priest when you grow up? Sorry. I was just, Okay. Very good. Okay. How about you, Ivan? You want to become a priest? Working here, just like me, yeah. Okay. I give you this opportunity, give this chance. You can ask me one question each, okay? About me as a priest. So, go. Think. Ask me something. Anything. Don't be shy. You can ask, do you, Father Marcus, had a girlfriend before? I was ready to answer you, yeah. But not here in the TV, in the church. Okay. Yeah, Ivan. Oh my gosh. Yeah, Ivan. Samoa. Sorry? I wish. Although some of my family and friends, Father, do we have any dark kids around in Samoa? No, I'm sorry, I don't have it. The reason why, because as a priest in the Catholic Church, we are not allowed. We won't marry. I won't marry. I won't have a wife, but I will stay single for Jesus and for you, Rafaele, and to all of them. Are you satisfied with your answer? But I like your question. But I don't have kids. Probably you will understand soon why. It's a big issue, but it's a part of our Catholic faith. Okay, that's why you see me, only me. I don't have a wife or kids. I wish, but I
I go for this life. Okay. Rafe, is any question? Sorry? Yes, you have to. Very good question. You have to. You've been baptized, right? Okay, so that's good news. So, but it's not only when you become a priest, you have to be, when you become baptized, you can accept other sacraments, such as, you remember, baptism, communion, and confirmation. But as you grow up, because you guys are young, but as you grow up, you will receive other sacraments. But when you become an adult, something that you will have to discuss with your family, what you're going to do in life. And because either you want to become, you want to be a family person who will take care of a family. Whatever God by your side to have your decision in life. And also, you must be committed when you choose whatever you want to live, okay? So, very good. Okay, but but to you being a priest in the future, I feel sorry for the church. Very good, thank you, boys. Ia, le tātou ainga pe ono whanso atu le nei asa e tā ua lava mua lava, ia o le asa le nei e whamamalu ai i Australia ma New Zealand, ia mai se foi tātou atu nuu, ia ma le tō tele foi o motu maro le Pasifika, tātou te whamamalu ina le Anzac Day, whamamalu ina ai o lātou na fo wai lato soifua o le taua, ina ia malui ai tātou. Ai ngō whaasoa e lau Parisi, Winston Hills antai au, lau mitamitanga, o le Samoa ma le tangata Pasifika, o le tele, o le sao, o tātou tua fita na lātou ioe, ma lātou tani le bala au, na ia lātou o e tau, ma New Zealand, ma Australia, mai le tau le laulangi mua, ma le tau le laulangi nona dua, ma whaasoa solo isi fo i conflicts, ia na iai lava tangata Pasifika. Ia i le tala paso pito lava ia Samoa, o isi atu no Pasifika na pe na fōringa mai na fōsia lātou e o i tau e asu ia. A o Samoa, wha mai le tala paso pito Samoa, na o fo lava e tātou tua e le whataitari le tarusanga mai o se malo o lātou lava na lātou fi au mai i le taua. Ia e tau mai nao le lātou manao fia tautua ma fio ese mai Samoa ai ele lato pese na tusia o lato tusia lato pese fa mai au nei tau ia Samoa ia mana tua lato i talo ia ai ui lava o papa o pomo ma purfanga ma le mausali me o atu ai lato au lato talitono lo ia ile tua ma lato i temi uma au le nei foi sai fa malu fo ia ile talo le kalesia mo tu finga o le kalesia. O ana tai au whate ia o tangata ro wairu mo Facebook o le matango fie o le interview le fionga a pātele Ashen. Whali mai ai le wharisale nei o le pokalame whapitoa ma le tātou pureanga Parramatta. O lo o whamatala mai ai se tasi fo i o si taulanga leo mā moe loa tausanga tautua mo Parramatta. O lo iai le tātou tamā. Ia mo tau sirifia sa mo pātele Ashen o ia o le pastor, o le parish priest, o le tamāpule, o le Matagaluega le nei. Saunoa whada Ashton i lona interview na whisiri ai le whai interview ya Ashton na alma fuanga wafia pātere ai. Ai mai Ashton o na temine nāpe o tua su fitu su valu na tausanga. Sa si atu ai se tasi whaifi au latua onga katoliko i ngei sini. O mai Ashton na mawhawhau o la tā pena ya veo ia mastangata saintisi. He was about to go to be a scientist. Panga mai ia tangata ta mai i le scientisi. Ai na whaamatala i whewhi aurere to whinga whaausitauranga. And then I quote in his own words, he says, well, I chose the priesthood, then I want to go and try out the priesthood. But when I got into the priesthood, I became a priest, then I know that it will save my soul, and it will save your soul, and science will never save my soul anyway. Ese mamafa foi le tō wha foi da whiunga pātele
o action i lana tofinga. A tono fo ia wa tala fiu lava mo le tatou asali nei mo tatou fola. Mo le au tu fo i wa tatou poto isa mo ma laulangi a toa. Ta talo mo tofinga, ta talo mo tatou toa, a mai se foi se o tatou atunu. O lo fe mo wai pea talo mai ai le nava ya sutuna yatu i le tatou palota ia mo tatou wa ai i le tele lava fe misa i mo talafu o le tau le pua ma kalafo wiki kumu mo pua i Samoa ono upu ma faufaunga. A upu na patele action to manatu ngai o se tasi upu le whaavae o le kalesia katuliko ese mai le whaavae le vese kaku. I le whaavae o le po le kanona po le canon munumuni o le kalesia katuliko o lo whaape mai I quote in English. The supreme law of the church is the salvation of souls. A kaulo upure le kalesia supreme o makua mawalunga e paia e mamafa. Supreme law tula fono. A le tula fono lea po le tusi lea o le kanona po le the code of canon law o le tusi whaavai lea o le kalesia e le suia. E le suia, kai me lahi kia ai le suia. O na tulafono nei mafu wai o tasi pe iai le tato e kalesia. O tulafono nei e lato te taupai foi e fofo ni mea whaafatau i whaife au o tato ngata au lotu, whaatino tato tapuinga, everything. But at the end, pua mea umanga, it says clearly at the end of the law of the church, the supreme law of the church is the salvation of the soul. O le tulafono mua lava e maulunga te paia o le whaolotanga lea o tātou Samoa. Whaolotanga lea o tātou tangata. E lo le lalolangi le nei, e lo le politiki, e lo le tupe, o lo le tātou fasuni lima ma whena nonowai. O le tātou anganga e tā ua lava o le tātou te toe manatu wai e te tau o na whaasao. Whaingofia lava le whiau mo tātou Samoa, mo tātou ainga, mo tātou fola. Matango fie le whaasoa mo le fola mua mo le tusingaluenga. Lo whape mai ai le au apostolo tasi lava le suafa e sao ai mai tātou o le suafa iai o Yesu. O le atua. Whaavai le atua le tātou langa mea uma lava tātou te olai. We only rely in the name of Jesus. Full stop. O le whiau le nā mo le tātou whaitaunga mua. A tātou le tali tonu iai, o moni ai le tali le tātou salamu le nei aso. O le maa na tū la foina e tufunga whaifale. Ia o lea wā vea ma maa, o pito alunga e tāua. O tū au tafa tātou le atua le erola tātou, o le atua le tātou papa, o le tātou whaavae i tātou whiriwhiringa ma le tātou langa. Au ni tātou tū la foina ia whaavae pēr le atua ia tātou. Whawau pēr i upolofolo no lua le tuso ione, lo whape mai ai le tuso ione, we think. It says we think of the love of God that lavished. Upu lavished. Makua sasaa pasasa makua fiufi tātou i le alofo le atua. Tau tātou le ngata le mafaufau i le whamafaufau. Ai la ngona tātou loto. Ui lavo le tātou te momo wai mo le tātou angasala. E alofa muti vale pēr le atua. Ia tātou. Tau alunga matango o whirola ia le tātou au tū le tātou vangalia. Sauno mai Yesu. I am the good shepherd. O wau o leo māmo le lei. Whamtana mai Yesu o ia tangata e teita ia matausi e whawhanga. Toi tau mai Yesu malapatai mai Yesu le tangata e le pei o ia. Na e ngan whakaape lava o le lafu māmoe e le manatu tele ai I māmoe. Ai le peo Yesu, constantly, God will be there for us as a shepherd who will hold us, He will guide us, He will call us to come back to Him. Tonu Samoa ma tātua tunu upu lava o le tuspa ia ma Yesu nei asu. O toi manatu ai se tasi foi tusi tala mai tātua muspepa I Samoa. I lana whaasoa I le mele o whea ngai ma le tātua tunu o temi nei. Lo whapae wa tele leo. Tele manatu.
O tele foi whāri fo le poto le tangata i le mta au lava o le tātou tausa ili o le tātou taitai. O na whāpea mai lela i le tustala le nei, a tonu o mana o mia se leo reasonable. It says, I quote, we need a reasonable voice at this time o au no le taimi o lo whea ngai tātou le ngata i Samoa, au tātou fui tātou tangata o fōringa o vailo ina. O vailo ina o whina ngalo o ma tātou tangata Samoa, ono le mero tulai mai. A o ngalo e tātou le atua. Le atua tātou whaavai o tātou o tangata Samoa. I te tau lava o na tātou i o nasa. Tātou tunofu pale. Ai tātou ein whaatasi i le manuia mo Samoa. I lo se upu makusi. Upu le atua roto e sauno mai tu e whamarusi au mai ai. That's the only reasonable voice that I can share mo Samoa ma tātou malava. Let the word, the voice of the good shepherd, toe ka ese tō whā ma toe mati ma lie, e a tātou tu tā pena Samoa, a wāli tātou tapu inga, usai le ininga o tai manuia Samoa, le aso tai au ma le neiva yaso. Samoa e tātou te whaftai le tua, o lo tausi pia tātou i teini uma maala uma. Ia ai tātou o sia tātou taulanga le nei aso. Ia pei tātou fia ma le fisaile peo o kama iru mai. Innocent, and they're happy, they are joyful, they want to learn. Ia tātou toi maua, lea nganga lea o tātou toi sa ili lea tua. We want to learn more about God. Toi mawhau fo tātou langa, peo mafuanga ngofisiri ai o whanau ko urua lea. What can we do in life? Only in God we can do everything. E tātou ainga o mai on tātou whārolongo le portfola whamarisi au le tua le leo mā boi mo tātou. Ia tātou tutu nai whaafou tātou whātua no mai ate ia. Mare e kāre sia ala le tātou tautinonga le whātua. O te whātua le tua e tō tasi. O le tamā e ona le mālosi malawa. O le na whai le langi ma le lalolangi. O mea uma ova aia ma mea le ova aia. O te whātua le ri e tō tasi o Jesu Keriso, o le alo e tō tasi lava o le tua. Le ena whānau le tamā o le whaia se me e tasi, o le tua mai le tua, le mālamalama ma le mālamalama, o le tua moni mai le tua moni, na whānau le whaia, e winga tutusa ia ma le tamā, o ia whoina whaia i mea o malava. O i tātou tangata molo tātou whaoratanga, na whiuifo ia malilangi, ma le anganga pa ia na liutino tangata o ia le tau po o Maria, ma ua avea e o ia ma tangata. O i tātou na whakurusina ai o ia, a o pule o Ponsio Pilato. Na mariu wai ma whale lau wasi, a o le asu tolu na toi tu wai o ia e pei o ntusi e tusi. Na whia ai o ia le langi, ma loa o whia wai le au tamtau le tamaa, o le atoia whia mai o ia le mamanu, e whaamsino e ola me wot, lona malo fo i le aiso na ngata anga. O te whātua le anganga pa ia, le alii, o le fo ia le ola, o le au fia mai le tamā ma le alo, o le fo ngia ma vi ia whaatasi ma le tamā ma le alo, o le na whetalai mai ala mai i perfeta. O te whātua le ka le sia e tasi, e pa ia e kāturiko ma apostoliko. O te tau tino atu le papasonga e tasi, mo le whamangaruina o angsala. Ma o te whātaritari mo le toetua e o e nauti, mo le olanga tari. Āmene. E le tātou a inga ia tātou te whamauralo whātasi lumo le tua, ia la i tātou sui la momori tātou tarusanga ia te ia. Tātou te tātou. Ia tātou te tātou, tātou sia pēr tātou te māpa ia. Pope Francis, mai se foi pa ia le tu ai usa. Ta mai tai sai se tafa le lamlani. Ngā rue pūno wai, whai un tiute. Mala sina masai, ono le fora foraina, le upo le ri. Maua ni alanga se tele, mai e whātuku mā losi.
Yanga fatasi mai tātou tu. O tātou o lenga le. Lea li e whaafonga mai. Le tuwa sisiri mai ua. Unu nolo nei si o mātou talai pui lo manuar. Mātou koto ta mamati nā usum tua paping. Yo a i mātou whāna. O mātou mai mo mātou tangata le ta tonu mare ato toa. Si o mātou wapi a joe le ngā whamaura. Si o mai tātou to lua malau fio tā koene. Ia i wai mea umai o rabi e. O tātou o lenga le neri. Lea li e whaafonga mai. Se e whamangia ni mātou ta mānei. Tiute mala singa o na whaiva. A ana whaiva i ngā luenga tita. E le whai mo fia lo i ele whili ma ti apolo. Ne mātui man mā ngāo. E whaara vea i ona au. Telo. O ni ta tia ti apolo. Lo te ngai le aso ma le aso. A ana i ona tiute. Lau fia pui. Pasino ala ma tau tai. O ai ma whau lei. Mawala na malo si tino sibli tu whare ngana. A whia ngai o ia mga luena tono kura. Amanuia te whona man lau no wha presteni. O uso ta mamati nā o e ua. Whadiuli lau sa i fua. Mawale ola man malo si whawhauina mei ati oi. E ona mātu ke pese li wai di ingo ni tai au. Abe esere rotu tuai, wai ni rotu kou. I whapena no mātu wapi ati oi di ingo. Lea li e whaafonga mai. Si le fia Samoa mana ni whainga mālo, mātou te leo maua se tala fia o leo. Kore mātou tu wane te lau tele sāna. So se turu inga o no whinaunga. Te tono le whāle mene i tai tai. Ni tāna ruenga le whāle mia ma kāpeneta. Ia whapena ana tau taina o fio. Whasino ana. Taimi mātou whaaloa se tala i fia. Se whainga māloa tūlai mai e bea ma tai tai. Ia maua le lofa mai whaamaona. Ia Samoa montanga. O tātou o lenga lea i eri. Lea li e whaafonga mai. Whanaua ne e kāne sia. O te tupu mola. E fōai o mātou tausi ma whanga. Ia bea mau mea whainga mea. E a tūsai maro lauti ngā. Tau tailau fio whaasinoana. Pape nā le tui marutia le ola, so se mea. Le mātou o lenga lea i atua. Lea li e whaafonga mai. Mana tua mātua o a inga. Uso ma tua whaafine, leo a nei whanau. Ua whai langi whona o pōlanga. Mātou le mafuta ne aso, leo vi inga masai. Te tai ua. Mako rātou tino le nere. Rātou nganga ua. Whasa lai mano fio, lau whamsino sidi. Ora mo ni rātou no whanga le lang. O tātou o lenga ne le li. Lea li e whaafonga mai. I aso pēr ma vai ni tātou inga man mātou tauna ngos. Ia te tai lau fio, wha i file mule ola ma soi fuan. Mota marawa. E me se o whio inga mua tere awani e se mana tūrai mai. Pui lau fio, tā ngia mātou mo ngā wenga vai aso pō. O i inga e wha i ate oi. Lea mo mātou ore ma wala au toi, whaia pēro whina ngāna. Ai au lau mātou roti. I tātou tue o lenga nei nei. Lea li e whaafonga mai. Mori pēr tatu misao li nei aso le Anzac mos Australia ma New Zealand me se foi ato Pasifika. Nā tau na mari liu taua, ia me se foi ato lo tautua li nei aso. Ai tātou talo pēr foi mo le file e mo le lalolangi. O tātou lenga nei le lii. Mo la tau tausanga mo maliu i tātou mantua whapitua ele ta mā ia le pou pe tero le dua na maliu i Samoa ni dua vaso tuna i atu. Tātou lenga le i le lii. Mo aso soifua lo whaamaruina nei, mo li whapitua, mo li tamā ia pio le ala manua, manona tali o Anthony le ala manua. Ia mswalua so ne misa ia via makaresia o la ua me se foi la ainga i malato o molava ia matato o molava. Tato lenga le leli. Le tuolo matu tamai whafonga i matu tatalo la matu tapena o sia le taulanga. Talia foniso matu mana onga tono matu loto le matu lenga le nei. Alatu ia te o Yesu ke biso
lo mātou wali i. Amen. Uso ma tu whawhine e o tau tatalo ni ia tali le leia nau ni taulanga mana o tau le tua le tamā e ona le mana uma. Le alie, ie te whawhoina mātua ai nei misteri o le seta, ia vere ngaluenga whaitu mau, o lo mātou whaola mo mātou ala atu i le fia e whaavavau, la mātou lenga le neo no ke riso lo mātou ali. Ia whatasi le ali ma o tou. Ia whatasi le ali
toloto. Ia tato whaawhetai, i le ali ilo tato uatua. Le tamai o le tosa e fua e whawawā mai o le malosi umalawa. O se mitamitanga whaia e mo mātou. I le whawhetai te oe, e latu ia Yesu ke risolo mātou wali. Mātou te vivi atu ia te oe ma le fia whasilisilia. I le nevai tau sanga o le eseta. Ona wawea ke riso. O la mātou taulanga o le paseka. O se tupulanga fau fotuai mai a te ia. O le pulenga umi o le angasala wangata. O se lalolangi ma lepe lepe. Wato e whawhauina. Ma wato e ato ai nei ni unga o le tangata. O le fia o le taitu. Wa whawhau ai le lalolangi atoa. Ao pese tu mau i le langi. I lo vinga. Leri ie we matua pa ia lava de puna anga o pa ia uma. Ia wina mailo wanganga papa ia nei mea lofa. Ia ne ia vea lātou mo i mātou o le tino mo le toto lo mātou wali o Yesu Keriso. Ale tunatu i le oti o se oti na i tue. O se oti na i talia manono na tumalie. Na tango ia la reta ma vatu ia te oe le whaafitai. Na tofu ia la reta ma vatu lo na au soo ma le whaape atu. I nā whe tango fia iai o tō uma ma a iai. O lo tino le nei o la foina atu mo o tau. Ina wa mai le tamawhatanga na tango e le ipu na toi avatu i ea te oe le whaafitai ma le viinga. Na tu atu le ipu lona au soo ma le whaape atu. I nā whetango fia iai o tō uma ma wheinu mai iai. O le ipu le nei lo toto. O le toto le whenga inga fau ma le whaavavau. O la whaamalingina i o tō matangata uma, ina ia whaamangalo ina i angasala, i o tō whaiali nei sauringa o le whaamanatunga o au. O le misteria o le whaatua. Whamana tungana no maliu mana no toi tū mātua te momori atu ia te oe le tamai, le nei a reto le ola ma le nei po le whaoletanga. Mātua te whaafitai atu ia te oe, ina oe alu ia i mātua e tutu i o luma ma au au na atu ia te oe. Pe soani mai a mātua uma we mautu whaanga i le tino ma le toto kiriso. Ina ia whaatastasia mātua i le mawhatanga e tasi
i le agaga pa ia. Le alii e manatua lau e kalesia le lalolagi atoa, ina ia matou ola le alofa faatasi ma falanisisi lo matou tamā pa ia. Vincent Long lo matou pikipō, Peter Brown alapati lui mataʻiliga ma pikipō uma le itoaiga sa uma a mai se foi ina matou aiga ua potupotu nei. Ia manatua uma latou o fitafita ma le tamā ia le pō pe telu le lua. Ena e valauina ma lenei aulaga i le baptisoga na auti latou faatasi ma keriso ia faapena foi na mautofi latou i lona toitū. Le alii e momoli foi se o matou atunuu o Samoa lo manaumia pea lo faamaniaga ma le taʻitaʻiga mai se foi ala i matou taʻitaʻi mai se foi le tapuaʻiga o launuu. Le alii e manatua foi latou o lo faamaluina o latou asosoifua le tamā ia pio le ala manua ma lona talii ia Anthony. Ia manatua matou matua uso matufafine ua foʻi atu lo latou malōloga ma le faamoemoe le tuetuaʻi. Ia talia latou faatasi ma tagata maliliu uma le malamalama o lauafio. Alofa mai iā tei matou ina ia matou auai i le ola faavavau ma Maria le tinā taupou o le atua. Ia o sefo paia lana tane faatasi ma lau apostolo ma le au paia uma o ena faatinuina lo finigalo tupulaga uma. Matou te fia vivi fanene faatasi mai latou i lauafio e ala atu lou walo o Iesu Keriso. Ona ia fatas mai ana ia te ia le tamama mana e i le fatasinga ma le anganga pa ia o le vinga ma le mamalu ato e laua fio i le faavavau lava. Amen. Poloainga le whaola ma whamatu iala i aonga pa ia, o mawhai ene whamanasia tātou e tatalo atu. O mātou tama e hoi le rangi, ia pai ia no surapa, ia Lave ai mātou le ali iau mātou le atu mai leanga uma, alofa ngie mafua i mai le file mu i o mātou aso. Ma le fisoswani mai lo alofa muti vale, e sa loto tu mawe i mātou manang sala, ma malu ai mai atu lunga uma. A mātou whataritari ma le whamoe maluia, ma le afia mai lo mātou whaola o Iesu Keriso. Iesu Keriso na fe atu lo apostolo, o le file mu o te tu atu iante o tau, o lo file mu o te foa i atu iante o tau. Au ne sile sila mai a mātou ang sala, ai le whātua tua lau e kāre sia ma lo whangia.
Fo ia te ile file mu maritasi e tusai malo fine ngalo. O le soe fua ma pule i le whaavavau lava. Amen. Ia tu mau pe ate o tau, le file mu mai le ri. Ia tātou te whiawhawhua nei le whailonga o le file mua ke wiso. File mua ke wiso, ia Samoa e no kaponga mai file mua ke wiso ia te o tau manawa. Whaauta i le tamai mā moe a le atua. Whaauta lena te vesea ngasala a le lalolangi. Manuia la tō wala auria le tali suanga a le tamai mā moe. Lea li ie o te leo ngāne e lufale mai lo fale ai tau lava o sau whetalainga e mālo lo wai lo wanganga.
che viso. Matika to be part of the kiss of preparation for life and the Lord to give the Father, the Son, and the Holy Spirit to be Lord. Tino che viso. Matika to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yet the good things from the Father, and the Amen. Tino che viso. Tino che viso da fine sua fattimata, ma the Amen. Tino che viso. 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 Tino che viso.
ia tātou te talo. Le tamae, le leo mamoe whaavavau, ye e leo le lafu mamoe, ma Samoa ma le lalulangi ato. Wa tongi o laina i le toto ke viso mai e taitaina i mato, i le nuu ole fola ngā. La mato lenga le neona ke viso lo mato wali. Fainala mai lalo tatu mafutanga se isi na upui an tatu whaamwelula i tatu langa. Whatulo wale fio tatu li whalo Yesu Kristo do na fio pa ia me se fwoi tonu tatu taito tas. Ia e le whawina tatu talonga pali misa e toi fi whaleo atu ama mo mori da nganga wha malo lava. Ma le whawtai fo le pa iman malo foi o le tatu mafutanga le nei au sa i ualinga lua. Me se fwoi o tatu whaatasi o maulunga nea sa mo tatu whaatasi ala le tatou whasaulanga e whape foi o tau foi tupu mai tulanga whalupe foi tatou i kalesia ni Parramatta. Mole atu alanga whaptai le tau tau atai foi o wafo i manuia foi o ainga i o tau tarusanga foi i o mafu au tatou fisila whai foi i le nei tai au i le maru nei o le whingalo pa ia i nei Mandruet. Whaptai foi le whionga foi le e alo singa por tatai folo foi ia me se foi tato lau tato Matagaluega e wa foi tapenanga foi por tato misa nei sa ia e fatai foi ro te ultima futi alo ia wa foi tato naunanga ia me se foi ro fa foi le tato sauninga o patele ia me se foi no pa ia o he tua mori atu fatai foi de carecia a ruti hio mo le to naunanga me se foi to fenga taulanga foi nei sa o le toa fai pese ia malo lava whawhatai mo mea uma lava o le atua a tato fai fia tato mea fai le whakolo kala e guarantee to you e collapse mai lalo le bang mai ale whamianga le kua yate o tau ia whawau pēr tato fai me lei malo whawhatai ia me se foi whawhatai foi le launang sua foi pa ia malu foi tato Matagaluega mo ruti hio i le nea sa whawhatai foi nei mafine po tua fine foi ia tato au le upu foi o le nea sa ia ma le tama ia lio tu lo swafa mo le taitaina foi tato mo le tato talusanga na tele ia ona le tato misa e la so ai pe au le rofo le tua le sa lu le masino fo o le satinalia o sa o le ia o le satinali nei ne Australia ma Samoa ia le ftau le mo le tato misa tu lo fa fo Samoa ia tatu misali sultasi fa mole ia ao le ava mal falo alo i tatu tina uma lava tina matua tina laiki makinganga ia o mai uma lava i kako ia ko ava ngei ko ke afo e fa pikomo ko vangale fa pese lava ia to te ia ai tatu tina uma lava ia mo isi ka fiki ngale fifo poipo ia o mai vengo fo i se ko fo ia le afo ile mako o fie fo i le kala le ia mo se fo i ka kinga a wāri tātou sauninga. Ngā le whāleo atu mo temi nei mo a mese tātou ainga. O le temi le taulanga, ia pe fi whaiso mea lofa mo le lomatua, po le tinafo ia, po se ula, po le ase mea, temi le taulanga, pe a uma whātinu taulanga, ia le temi le nai, to te wheroa iai mo le, i whai le whai le mea lofa, po whaula, mea wapena mea tātou masani iai, i tātou tina le temi le taulanga, e whapitoa mle na mo tātou. Ia ai lafa ko kom kanga se ke mo pa ke le la kausanga mo safaka nga lu ia o pa ke le faulanga ia ma ko maka ma safaka e le ku maro ka ko le fo e ma ke si siva fa evangelia mo kinga safaka ko va ia le o le mo sa bo e siva ko pa ke le ko fa evangelia au ke le siva la ni la fa ko ko kama ma sa fo evangelia nga e mo ga ko lu ma ku foi la sa ia la fa ko le fo le siva ko le fo ia au le stala le nā mo le tātou mafutanga. Ia ai madui lava le nea sa, a me se fuli ne mai aso. Ia Samoai, whawhatai mo tau tapo inga, whawhatai tau whatasi mai. Ia Samoai fo, ia toa pere tai. Toa pere tai ma tātou wha moe le tu ma tātou whatai tali. Wo toi titi lava maua tātou tai tai. Maua loa, ia tātou o mai ai lango o mana tau po tau fia a wāri tai tai ina o le tātou mālo Samoa. Ai fa malo fo ia te o tau malava tau nsai.
Ia, ai le whangaluina, ia, happy birthday, ia, lua tuanu, ia, pio, lana manua ma se loa tali, happy birthday, ia whamanguia pe le tui ake ka maa, ma se fwele tina, ma le whanau, ia, ue fi wa marolo au angapo, ia, e whakakaru kipingi man au hao, man au hao. Ia, a mai se fwele tatu ainga, ia, ma le umil tala, whamanguia lava nea sa Blessed Exit Day, manuia le nei mai aso. Tātou tutulai mo le tātou whamunyangu muri. And boys, lale umaloko, come back. Finish the church, you play after the mess. Ia whatasileli ma otou. Pamuia tu le tu ia te otou na le mana uma le tama. Malealo, maleanganga pa ia. Wati o tō malfia malfile mua ke riso. Lea tu ai, wha a